салом алейкум бародаро, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи ҳаёти муҳоҷир. Барномае ки имрӯз дар бораш гап мезанем, ин история аллакай шумо медонен, яъне бародаре баромад ки ошиқа бераҳмаш номонда имша. Номусуд зиндатар шид, сахттар шид, қавитар шид. Ты мне как родного брата объяснил. Ягон одами дига ёфтае ки айта беҳтар ҳисоб кунад, ша рафта боша. Хеле ғамгин шудаму гирья кардам. Фақат мегуфт ки бира соҳиби хонаша. Кинои любов без слов фикра ташҳанкара тамошо кардагӣ? Мугамбо мега ки сағрапута наки. Якам ҳама бенома бридагим. Хаттон робита дошт, яъне ки ҳамчун зану шавҳар буд, яъне ки шумо никоҳ доштен муддати 5 сол мега, яъне ки кор набуд мегӯен шумо. Не, муддати 4 сол ман қатъи ҳамин бача гап мезадам. Никоҳи мусулмонӣ надорем, иш дурӯғай. акун барои ором шидантон ва табтон болида шудан тавсиятон метавонем ширкати Парвоз Авиара. Ин бародар дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон. ҳамчунин агар ки бихоҳен сарҳад бигзарен барои абнавид кардани ҳуҷҷатҳои худтон метавонем муроҷиат кунен. муҳимаш оне ҳастае ки бародар ба самолёт мегзаронад. хеле ҳам бехатар, зудтар. Парвоз Авиа муроҷиат кар. дар ин бора мо гап задагӣ будем якчанд мавзӯеро ки ин давом шаyd дар ҳоле ки мо интизор набудем дига давома, чунки охирон видео бо ин бародар буд ва ин видео бояд ки ҷамъбастӣ мешид. яъне ки не гуна сар шиди ҳодиса То рӯзи 3 январа наёвам. 3 январ ман химатдор мекашам. ва ин гуна бояд ки ҷамъбастиш мешид. Ты мне как родного брата объяснил. Я спасибо тебе скажу всегда, везде. Где был, не был ты, я матра рахмат мегум да любой ҷо. ва ин бародар якчанд рӯз шид дама нависонда истае ки як барномаи дига кунем, чунки бо ҳаст чизое ки мо гап занем. мадам ҷолибае чӣ ба ки мо барномаро ҷамъбаст кардему бо гап пайдо шидае. ҳоло аз худаш мепурсем. салом алейкум брат. ва алейкум ассалом. сози бара хуб тамоҷа хуб. шукрона ҳало. муҳаммад шарипов хуб асте. ман вақте ки ҳамаи тема маҳкам шид, як чанд муддат айбайн гузашту, баъд мара навистану таҳдид кардам. модари мара, бародари мара хима шуди гап. ози як чиз дига бора тамошобина фаҳмонем. ин масъалашам ки барои чӣ ту дар ин видео чита гирё намекунӣ камерата? барое ки дигар намехоҳам рӯи мара бибинам унче хидм. яъне ки тира дарк карда наметавонӣ ки дар ин қадар видеои пешина аллакай рӯи та ҳаст, ин маъно надорад дигар рӯта пӯшондан. ман хостам ки охирон видеом беру кунам. охирон ҳаслаяни май овози май дар интернет ки мара рана позна дурӯз пас се рӯз пас мебаранд тоҷикистон маҳкам мекунанд. яъне ки вақте ки мо видео кардем ӯ духтарам баромад охиронша, таам баромади охирон, яъне ки дар дига видео дар охирон видео гуфтӣ ки гапҳои маро гӯш кардӣ, гапҳои ма дуруст будагиай ва ба хулосае омадӣ ки дига дар ин бора гап назанӣ, таам дар ӯ кор надорӣ. яъне ки ӯ видеоро ӯ духтар дид ки маълум шид ӯ духтар ки дига дар ӯ кор надорӣ. пас дар куҷои мантиқ ки ӯ баъди бо бихеза бо кора ба худаш каша кунад? ва оё ту далели ҳамин гапа дорӣ ки ҳамн корам худаш каша кардагиа? бале вай тоҷикистон меравад рӯзи 13 январ ариза мекунад рӯи ман. мега ки ҳам хеле одам мара дар Россия коф дар интернет шарманда кард. ман мехоҳам ки ҳавай таслим шававу ба зиндон кашида шавад. ва мара занг задам ай мухомотои Тоҷикистон, гуфтанд ки ту бояд биёи таслим шавӣ. гуфтам зани ман буд дар оила будему ҳардумон зиндагӣ мекардем. гумш кардам. ман пуромадам ки болои экран ки ҳам одам гум шудагия биёвеша қадами биёва бо хуб мисоли гап ки ман одама гум кардам, ман одама дӯст медорам. ман ягон чизи ди ягон сурати откритша намонда будам дар интернет. фаҳмо. хоб а ту чӣ мехоҳӣ кор? ду рӯз пеш худаш таҳдид дорад. ду рӯз пеш чо кард? 2 рӯз пеш мара занг зад худаш, гап гуфт ки наёи Тоҷикистон гуфт. ман мебурам гуфт шу мекунам гуфт. ман шу накардам гуфт. ман тара просто барои экран фреб кардам ки ту биряй ҳаёти ман. обратно занг заду мара гуфт ки ту биё таслим ша гуфт. тара ба зиндон мекашам, ба он вақт ман ором мешам. ҳоле ки ту дар зиндон нестӣ, ман айрӯи ту дарши жалбаца кардам мегӯӣ фақат зиндон нарай. хоб мақсади та аз видео чие? мақсади ман аз видео ки ман ҳамин одамда кор надоштум. ҳолни темаро маҳкам кардам. дар видеом гуфтам ки тамом ман мерам айдим зиндагӣ мешам. ҳамин одам дарши мара бо кордор шид. дарши айдим ман задиста.
من خواهی دارم ای مقاماتا که همه آدم مرا دیگه تخته نشوه من ایدیم زندگیم شو. همچون که تو با مقامات عرض میکنی و استدای جنه صورت تا دوری نه چی ترا چخه میفهمن یا که نام تا میگوی مثال چخه تا عرض میکنی خیلی مثال پوشیده عرض میکنی نه چو صورت ما وقتی که رکلام را میکنی صورت میگه که صورت پیشتر هسته که نه من صورت دای ویدیو که نمونده ما او را چخه میمونم من ای ویدیو پیشینه کسوک شو دمانتاج میمونم کسوکی ویدیو تا نیکی ای ویدیو پیشینه را نمیشه وای خکنه چخه کنیم در جای همه سینی اکران صورت همونم ای ویدیو پیشینه آها اوکی برای که همه آدم میشد گفت در حیاتی من وقتی مرا زنگ زد گفت که من قطعی این دیگه زندگی نمیکنم خراشو ما چند بار دیگه شما مراجعه کردید چی گپا گفت مرا میشد بعد همه ما گفتم مایل موتی مرا محکم که میره بعد همه با ایروی ما همه آدم جواب داد که میخواد که ما زندان شم سبب زندان شم ما در چیه ما همین را میخواستم بفهمم ما خود هیچ کمره این گپ نمیگم یعنی که وقتی که تو زنگ زن تخ نپرسیدشون همه خیلی در کدام اساس باید محکم شه سوال نداشت در اساسی که میگن تو همه آدم در روسیه چون گپ شد بعد غمش دادی برای همین تو باید زندان شوی برای کار ما نمیدونم که برای چی مرا زندان میکنم ما برای زنم بود گفتم شقتی ما بود در حیاتی ما بود 4-5 سال ما حاضر نمیدونم ما عرض کردم که ما خموته توجتم برای چی مرا گفته است ما برای چی وطن خودم رفته نمیتونم ما با وطن برگشته نمیتونم خب ممکن ای دیگه مشکلی هایت باشه در اینجا مثال میگیریم یک چند ابونچی ما بعدی که ویدیو بار اومده در تلگرام گروپ نویسوندن که کدامی را تو ویزا کرده فریبشون کرده ممکن در اساسی باشه نمیدونم میشه همو در گروپ ما هستیم بشه پلنگونده نیست مرا دلیل کردگی شما در اساس چی نمیدونم در اساسی که آدمای شما گرفته مرا دلیل کردن یگان آدم ما گروپ کودکس داره پروسه تاکو دلیل نمیکنن ما در اومدن نمیتونم آدمای هستن که عرض کردگی بدن در همونجا که امی آدم ویزا کردگی و نکردگی یعنی که وعده کردگی و نکردگی در اصل کار کشوندگی این مسئله در یگان چیز گفتنی هستی یا برای جوابشون بگیرن در همین ویدیو برای که مرا درخواست کردگی بدن داکومنت کردگیم همش کک پالوژ پریدگی رفتگی یعنی که جبر دیدن نداری ها یعنی که جبر دیدن نداری بله ندارم نبود یگان وقت اگر یگان کسی که عرض کنه بگم من خودم خطش گپ میزنم تئوری گپ بزنم اگر برنامه رویان بله خب بارداره که در گروپ نویسنده است بودین من این سوال شما را مینا پیام دادم شه اگر که خواهش داشته باشین با مثل خودش شوری هم خیلی میتونین که به برورمتون خطش گپ بزنین ما عرض دارم که همه آدم در حیات ما مثل گپ اینقدر پستی را در سر ما آورد بعد که همه دختر که با ما را زنگ زد میگه که ما شوهر ندارم یگان چی ندارم این همه دروغ بود محض بود ما گفتنیم که همه آدم بر بگرده با ما قطعش زندگی میکنه بعد یعنی قکور چی باید که تو نرمال نشده است باید سرکتی او نشدی برای که آدم خودش سرکت که ما را گفت که ما یگان شکر ندارم مرا زنگ زد قسم خورد که ما یگان چی ندارم این محض بود ما گفتم تو برای زندگی کردن بخواهی بیا برگرد ما قطع زندگی میکنم یعنی که آدمی که قدر پرابلم های قدر چی هست امروز با پگه خطر هسته که ترا ممکنه که پشتی یگان کروی آزادی تا محروم کردن دیگه کروش با تو بالای هم دمی خوی قطعی چون آدم زندگی کنی تو زیرا ما را دوست میدارم تو به عقلی دیوونه تو خفه هم بشه اگر مایلی تو آدمی هستی که چه بگم همه
آزادی که الله با بنده میتیه یا اینکه خوبی که از جانب الله با بنده است، مهربانی که است، غمخوری، دلسوزی همه چیز در شما حیفه. برای چی؟ برای خاطری که بغیر از الله آدم عقل دادگی که ای بنده اینمی چیز بده، اینمی چیز خوبه، اینجا پریدی گردنت میشکنن. لیکن با هست آدمی که میدونه که همین جرب پره گردنش میشکنه، پشت میشکنه، میبره با میپره. شما از همون نمود زوتوین. این گپی مرا همچون تحقیر قبول نکی، این گپی ریالی. یعنی که تو همین زن برآمدی این قدر مشکلی با همین در بالا دیگه آدم خطی بدن نبودنش همه را تصدیق شید. در او ویدیو برآمدی قدر گپاش گفتی که دیگه اگر میلیون شو ما دیگه طرفی نمیگردم، اینم ناموسم آمده، این دیگرش کارش. امروز تهدید به آزادی تایی که میتونه که مگه پا تصدیق نمیکنم خود گفته استی میتونه که آزادی را محروم کنن. و تو میگو که با خالی اگر بخواه قطعی زندگی میکنی یا تو دروغ میگوی. گوش حمزه یا تو دروغ میگوی یا تو به عقل رقم یگی. نه این میگه که تو تهدید داره مرا که تو ترما میشی، یا میگه قطعی داشت زندگی میکنی خونه میخری ماده قطعی داشت زندگی تایبه در راه. حمزه اگر تو آدم سالم عقل باشی، زنی که از بالای تو، ما در ویدیو پیشتر گفتم که زنی که اگر که یک مرد دیگر را برای تو انتخاب کنه دیگه سیلویک شوه باید طرفش نگرده، ناموس دور میکنه. لیکن ایش میگم گپ درباره ناموس نه، ناموس دیگه یک طرف بیست. ناموس داشته باشی نداشته باشی باید عقل داشته باشی که زنی که از بالای تو در مقامات عرض کرد که خطر آزادی تو میشوه، تو چگونه میتونی که در تگ یک کریشه در امن خطه کنی قدی چونین زن؟ مگر ای باقلیه؟ این باقلیه برای که دیگه راه ندارم. ما باید برم زندان شم. مگنی زندان باید ما با کلا بگیرم. زندان اسنوانی باید باشه. تاجیکستان دا قانون میره وقتی که گفتن تا همو آدمی که زنگ زد میپرسی کسی که باشه، مثال لیتینانت های مایور کیه، میپرسی که رفیق فلانی در اساس چی مگناگور شده استم، با کدام ماده، با کدام قانون. در اساس که تو مایرا تهدید کرده بودن پیشتر کو برای هم تهدید های کردگیم. تهدید او خیلی چیزی نداره که ترا برن پشت پنجره کنن، چون که این چیزی در حالتی آدم عصبی میشه و جنگ رزبور میکنه. لوبوی آدم همی اکثریت همه رزبور آدمو دسته که ما ترا فلان میکنم میگه، یعنی که در دهنشون کلمه قتل کلمه دیگر چیزا میگه. این به مثل یک دشنامه. بله. و این خیلی چیزا چگونه که تو میگوی او هم ترا کدگیه. بله این آدم میگه که تاجیکستان بیا تسلیم شه، بگو که ما ویناواتم ترا برن باید زندان کنم. برای میگم چی اساس؟ میگه اساس هایی که تو مرا ویدیو کردی، تو مرا شرمنده کردی در یوتیوب، برای کارات تو باید جزا بگیری. بله детский дурдом короче. اگر действительно خیلی باشه همو زنی که همین گپورایی دا گفتگی، یعنی که همین آدم برآمد آخرون ویدیو دا گفت که موضوع ما ذکریت های ما دیگه کار نداریم، یعنی که این بچه همین گپا گفت. بعدی با برآمدن شما خیال میکنیم که یک دوردم و یک چیز دیگه گفتی که مرم تهدید کردگیه. ایش اصل داشت یا اینکه درو گفتی؟ نه تهدید کردگیه مرا خدمت. نه مرا گفتی که گفتی هم شما رو تهدید کردگیه هم مرا تهدید کردگیه. مرا چی تهدید کردگیه؟ بله مرا شما را هر تهدید کرد. مرا چی تهدید؟ ما ایروش عریضه میکنم ترا ایرو عریضه میکنم. در اساس چی عریضه میکنه؟ تیپا ویدیوی مرا آخرون ویدیویی که وای نمیخواست که ما بکنم شما مونده میگه که در اساس همین ویدیو ما بایم تهدید کردیم. تو رقمای مرا داری؟ یعنی که وقتی نویسوندی برنامه کردیم تا چی با تهدید دما نمیکنی و وقتی که تهدید کردی برای چه خاطر مده نمی نویسن؟ یعنی که در کجای اوزیما در کامera خچا گفته استم وقتی که عرض میکنی و که عرضه میکنی اگونچ دیگه میکنی خط علاقه مرا تو داری بته همو آدمی را که عریضه تو دادگی بته همو زمان از همو اداره مد زنگ بزنن. خب یا اینکه مد بنویس خدمت بگو اگر که دیستویتل گپی آدم اساس داشته باشه، اگر هم خیلی باشه. хорошо؟ این ملادیس. خب
چی ягон чи дигар ногуфта монда агар боша бугӯ. барои чӣ мара таҳдид кардаистиян тоҷикистон барои охирон видео ма кардаистан ки баъде ки ман рафтам гум шидам ҳаме видео дар интернет беста ки ман бе ҳичи ман зиндон рафтаистам. айру як зан ман зиндон рафтаистам. зане ки ман қати ҳама алоқара канда будам бо дашти ақиш ман задаистам. ман баъди вай на зангиш мезадам на кордориш будам. на за зиндагиш лезит мекардам. Хорошо. ман як шагираи кам бағалам мара бе ҳичи зиндон кардистам. ба кадом асос наметонам. хоб хай алло кӯмактон кунам. ман мақомото хоҳиш дорам ки мара дар ҳамин кор кӯмак кунам. накунам ман боло мерам арзи шикоят ман дар радиои озодӣ мекунам то рафтан ман нақапан ман мерам арзи шикоята бо дар радиои озодӣ мекунам ки мара бе ҳичи бурдестиан зиндон кардистиам. ман ҳич кана дорам. ман мерам зиндон мешам бе ҳичи. фикр мекунӣ радиои озодӣ қабул мекунад? попитка сделаю. надеюсь. хай надежда карданам хубай. ман бе ҳич ёзи рафтаистам. хоб хай мо хута фаҳмидем. одамои лозимам ба фикрам ки агар ҷолибшон боша интереснашон боша гӯш карданта агар буд карда бошӣ ҷанбаст мекунем. ҷанбаст мекунем баъди видео мешава ки ман қачмо як минут гап доштам бе видео гап мезадам. хоб хай бародару фикр рахтаихтон дар комментария бинависед. немихе гап кор видеои наве ки дар рӯи экрани шумо баромадаги тамошо карданашо фаромӯш накунед ва ҳамчунин барномаҳои ма дар тикток ҳам мешава. касе ки доступ дар ютуб душвор боша ссилкаи тикток дар якум комментарияй ва ҳамчунин метонен ки интернети худтон асос кунен бо супер VPN ки дар ҳама таҷҳизото кор мекунад. чи Android чи iOS Windows MacOS фарқ надора, ҳатто Apple Android TV да. ссилкаи VPN барои насб кардан дар якум комментария маҳкамай. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.